Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ko Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Nakong nancap ingo yo blaigan rat wada ewi yang ni gamet ko chat wakia ko yo ya chem lang kam ni nei banta kan ni ga kam ko kentang hajing to o ya jiri ya gi nong mikmat yang i chakdor bar tha wan haun usdam arjar ar paule e ko blaya ya ga dor bar snong yang siang tempang wada penman ya kan ni ga jing lang kam ni khnang wa yo jing che hakawi ni thao yi nong rem ko wa i kam gi candidate ye ni hakani kanti e ko blai la gi pra candidate yi executive member we ji ko blai kam tam wa kerpang ye phi ki man bai ki man pa ki khon kon ro ko lot yong chong dor bar chong yang siang tempang ro hi wi ne ni haji to wa election ne man ga sen ko so ko ye nya he ni yon pa ne ji kerchan yong pi kesen ko kong wan pa ni pi haw arjar khatso no kapor MDC kesen ko ar he por kendian hajing dam yong profesor RC lalu he por kendian wan he ni wan pa ni pi he por wan pa na yo kerchan mi akau MLA haw arjar khat pra haw arjar khatso tipi kaman job poj ka thong jet pringa handrai job ada kam tu jing job ko ada ka bha ada scam no blai kan ran war chon ajar khat pra kapor inga ngai scam hai por kan dian ye nya tu kapor handrai nga sao thoi hanga wa hai di por man job la yoi kaman man gini MLA Congress hagani san stem hai ni san hun gi man perkhada 11 points ka thong snau ngo ep ajar khat kan de ka jing le MDC yonga wan hai ni biang wai pen pau ju snau ngo ep waro ki lok ki jor man bay man pa kon ro rot da penjob em borom binga house dem ajar khat kan de ka MDC pi ne wan pa na pi jingkar chan pi he jing to wakani election MLA yang anu arjar ar paule hagini election pun le dali ye nya he ni kau candidate yang Congress party handrai hagani kenti ko phla ko boni na phila jena dang paji dang ong pi ilai da mai uma Andrew wanu hani kenti naga party TMC mem hi mudo ka buru em jing kala jing man jing long ka party ni handai na do remau arjar khat pra do ile MDC le kejing mud janga he woto arjar ar paule uya le naga Congress party handai kamar tibi woro jing jia jing man jing long yang sanchar kadar agini sansnem doyoi kaman ja ya Congress pok ni chnong ka tha yang agani ka state ka jalangi bagi MLA ki wa ar pau plus mem de tang wi la hapok kan yung assembly thawan yang i ha kani kenti kani mi ka jing perkhat hawro ki bru gu em pok Congress party keleng constituency ki wada bu ya jing lang ai bisa kaman man ka tu kan ni ki phone call go ya tip de na keleng ki wa ong kaman le kamun lai mi atu mandi kani Congress party yan ini dai daw ngade mesim mesnyau kia ne mesim wa kamun lai luti de khut jaga jingalang jaga bon digi bru yang Congress ne kelen chnong dong yang constituency jwa ha yung yonga cirup wo profesor RC lalu dai daw ka jing kelam jing debate ki bon the jung penyon ya go bon wada yo do gi senior leaders kum gulam nabi hasan ki kapel sibal go mapo Congress do he ni la the man go do di pedlut ki mem man de go wada munjur gi wada Congress he di por man go din o bon so handai kat ni tanggas la mem de jing chem ya ga rai he tu wang wata Andrew pet ko wan go luti ku yo to mi lai i kan no pet mi i
bat me kurchan bat me kau bruhi udang jing serang inglang salang jing cekri wani hanga kau bruhi baja kawan guluti foto ulai hagani ka keti hanusim arjar arfale haga jing man jing kulmar jing man jing mud kulmar ki parti go bon gi khot bon gi ong bon gi khot bon gi wa ong boile leni hanri pemon chim gon gon garai ko wan wan decision go ra ta ulai haman hagani ka kenti handrai nang lagi po nang study ke jing man jing long ke political situation kelen study jing long ke political situation kelen bami mudi ulau ki nang party congress handai dang study we chwa ke man ke long handrai hau benai wa kende wan gibru yang TMC changa wan gi ong la da ben mi la nang party TMC UA ya ke tiket chame ngong kamanite wahai ni konsensi juai de emu buru mut wong mi ile nang parti TMC ong gi nga wala de ben mi me uni candidate umut ile o be no chong o korchan baju yeme kita ikin tino ong gi nga te dau kau buru hi wa bichar gi bon jat ki bon ki bichar liang nang bon paja bicara paja kaman ngani ka parti ko wan sanga ha gani kenti paja yigi nongrem gi yongka baca bicara tahu gimana kalau sencar hagi state WM ke sarkar baca yo ni nang kong hi kam ngau bru hi wan ka national party yo ni to ka party kuman ka national party yo nong rem yang ka me fair ni jo man congress party man ka party kuman sekular ku buram hi yo borok nyam gur kamu buram hi party congress kuar ko yo kani ka party ko yen ni man ka parti ko maya ba ye i girit pat ye i kamtam ki minority saka ki MP yang ka ayo agriski next week kulam ya ki issue yang ka Meghalaya hatai po parliament kat ni jing ki news namadap ki bon news namadap ki neman ta ka LP iwo kulam nugni MP ka raise issue nem ta ka state jelai LP po parliament ki MP yang ka raise ki mto adu wi yuna bar chim kia yu raise ki issue yang i neman ta ka mon pun sut ya kten kasi apa ka 8 schedule yang constitution em gini handrai ngayo ginin ki ini kiwin ki party em kitang ki MP o represent i tai apa parliament apa New Delhi MP ki MP ku em yang party NDP ni lah man ki gini yang kongo yang BJP apa parliament tai apa Delhi hei ni kati por percaya ke CAA ya ke CAB percaya derai ni the government ya percaya ke CAB katwa ke MP yang ke NPP mendapoi ha parliament onggo speaker sir I support CAB dai go ya itu jing man jing long ni handrai kani ke party ke MP yang ka yenji ne menta kani we gale uyo ke nongrem yang ni ke party wa mani man go ke party ko petba ne banta ki kup ciliang ki sem ciliang ilai daw mi ke BJP ga ilat kat tu ilat ki po West Bengal last election la pa ka yen go ye hok yang ki kup ciliang ki sem ciliang memo ye bangki ne pa ka pen biang go ye jing em kam ye ka roi ka par development ye education chaita seki ye ki em wi pu wi yo ki health card ko sanlak le kejut pikar kejut la yo abi ketika ka jing susu yarap sanlak la thiet wa sumar bila yung gisem gum ye per start mentep la em kita jing rap yo ye per skor yung sem khonnat yang pi do gi kerdan go he kam kita te daw ye ke BJP kat wala la hani kenti te daw nga kau bruhi la ngas nyawa ka nongrem yang ngas nyawa habo wa ni kan nongrem yang ka we yo la wa kongres eti por kat ki kwa upun ku ye kale ki advisor bon handai mem ben go ku handai wa yo dugan ni ka party ye yen ye le kat kam nong rim tane ke jan men wan khamat yong pi wan pano ka jing kar chan yong pi kau kandidat yang ka party TMC hagani kenti ho ni san snem ki wada lai de bon ki jing kelam de bon ni kandidat ka amboram yang ini de yoi kaman man ke jinglong yang ni ke sarkar kani ika kani ke sarkar ki khut ki ka kani ke sarkar khut ki ka Meghalaya Democratic Alliance ko yu am ni ke sarkar ki parti ki lead de NPP UDP BJP extra ni em apa ke sarkar
Gini gue emang sarkar orang ini ke sarkar. The left out go wara. The melin go jadi developmental sector wara gue. Kamu orang ini nengkong do. The yo cak ben do. Talk education sector. Hawa MP UDP minister umanu pet jaga education ini poyang i. Orang MP. Mjing senyau si mjo yo ikam ni jing man jing long. Hawa ki nong hikai hap tiaki surok. Hap tiaki nei benta i hok yang ki nei benta katok tulop ki. Long bi ada hok long SA wara. Hap lio di tiak tai yo ka hok yang ki. Ngas nyawa hanga hi bru semen. Senyawa nga kamu bru wa mana kat ni le tok nei dau em gi nong hikai ki wa hikai yang teman bru kan ni hendai kita ke mas sarkar tangi tele memburam gi ye jing man jing long wato penku penba ke penbiang pendap yang ni noi kai ku ke start ki tip kon gi nat yang ha ka jela ka yang jing jia go snyau si do left out ke sektor gi ongi ke education me kelia jo man ga ranking go jrong ma ha chnen hendai de hier kan ni ga ranking yang ka nai pi hai ni serong jua yang de yo ikamon ye ke biet college ko dep ngadok dipor kan snem wiki post le katu kan ni dep sang de point 100 the left out the man left out tang sedang le me implement ngadok dipor de pa man compulsory kan ni ye wan ulai kalan ngau hikai em kam gi bendep ye ke biet yo ye gi hikai cigi skur college ko per 100 ko sedang ngadok gitu snem le da cha Handrai ko senyau si so mau ko senyau suk cepi o MLA o tu ledep ni do pen ku cok do bo cok ye technical college watang ta ka polytechnic college ko em heta hapo hete po morlong ke polytechnic college ong do bo ko wi ke technical college wato tang heta le ngayo gitu ke lai pas tes di automobile tai tang amas dor ko rimbang rojit yo tes gi train gi tai apa mem de left out gitu kamu pun khang open mi biang sekowi ke technical college apa kan di ke state ke senang ko yang i ngayo karena kiang nang ba le hai tai admission gi jing bon rush admission ong MLA tu le rapo thong job chunau sekowi government college ngau open ba ka tai pen he expansion ni ka tai ni ba ra bi government college mra bi ni ka chnong constituency yo bi ngaja yo ra bi sekowi constituency ko chawin ka thau chna bi college ki te dau man go ko snyau si wa he du gi bon jing kelam nan hi handrai ka jing jia hi ka practical situation ngayo ga sarkar hi the left out the melinga ya gini ge bon gujen kamu pi the left out kamu an ja ha gani ke sarkar kamu ga ya ke health sector woro wi mam ni berkhat gi kamu pun ba ya kita sumar seker ngayo hapo ke jingkeli yang MLA keli yo health minister kat wan pelut pi ni mentau COVID-19 ngayo ong juba itu tok praspa kan ruklur tang creation of infrastructure du san pau klur hi nyaus pa san pau klur cewan lang ni paisa ini wadep mars dep wai ya operate ya MCH hai tai hapo piduldi kampus ngalai kenang lipat ja tu po melai pa ja khot lang macam ni press khot lang dai ring lang po yi la mem tang wi kecuki la mem ogi dawai Henry pek ke paisa dan mem pelut gi tang san pau klur ni de mata em GP nya pelut tang ni MCH le ni kenai pi tit thau thia tit x-ray machine tit ultrasound kat wan yo ji cekri ni mata ka chong juai i konsul juai wo geri jen tia le wo wi Henry ide jing berkat jing jia ha kan ni ka chong ka thang myai wes nyau si ni jing jia kiuman hadok kate ani chong juai ha kon sa jalangi wa kon si yang i le wo wi kam do klam de bon kui ka snyau si do kwa benci ni kwa snyau si ya jing man yong ka jep ni chnong cha yang i ngau kanai pi yo chi ni kwa kanai pi wa ka por yong hai por mana kau deputy CM yang ke district council wo so ya ke market
Hei di por, upan boi, upan mani kita suntuk siar kamu sanctuary, ngakau beruhi, ukwa upan nei bam yuro. Hei di por dapat yusuk siar, yoi watok, hani juang I no jabi pun harut yang awak makacai. Delipat igam ni orang igam ni man kaman man kini gido ini kaman man kini awak makacai ini. Dia masih nyau kia personally unyi saya tu gilom saya tu hija keliong ni tahu ini. Personally unyi saya tu wanga wiri forest official yang district council. Orang ilek mohoi mah. Kerja ini tang ini nan hejik ku employ tahu. Let you know baca ha baca itu. Dak ni war naman ke tourist destination di por. Mana bete orang ini malah nak ini tai le. Dah hab yang cewa. Tahu orang tu di kerok he saya kerok itu. Bi kerok mah di kerok he. Dia kelam itu. Watak kuau tip kenai pi. Kawes imto kamram yang ada district council yo pet jaga jap. Handai dia mesti nyau kia. Council pet kenanga. Dia kelam di por ongi municipal. Lada kamon lada itau nak hari ini biang hi. Ongi yo tholat kamon uchna la yo uchna konro. Handai bo ida agreement go tip top kenai pi. Agreement wo yi pet keleng wa arpaus nem. Wasen wa district council wa municipal wa yeti tahu itu arpaus nem dan hi isnyau tho im to ka permanent arpaus nem san itu wa to wa do kata tahu wa em gini proper plan go chnai ga fencing na tre em ga surrounding em ga approach road chuna gi depnete waka comply gi with the solid management act policy 2006 wuro itu the bo hepo agreement la yo agreement pun are sanyi hedi por mana dep sanyi hedi por ra na ti thau no je itu ho em hijing percha hedi por le wa ma de borom yo mamun laj urban MDC hedi por wani itu lok che disconsil kamon ra bi itu handai bel nyau tho iki kimem di object hedi thau handai hedi por marsen dep agri katega katu municipal hedi por de chna ge kan ro dadap chna ge kan ro wa sa ten to segeluti olai wa sege fencing handai mana poi kut utem yang arjar khat pra demelin yo teu surok demelin ye tei fencing uro begam tu hodo mani tu begam tu sa tu surok mani no pathar no hei tu thau ti por handai was nyau si chocho was nyau si chocho nei wom chik khia ge ti por mem pendep gi de agreement yang ki to chnai surok khadin arjar khat pra mi no tu jin no pathar be was nyau si ti por dei mata em tu case kina case you arngot percha gi ye tu jing no jep ngade mesti nyau khia yo itu arngot percha gitu mana percha gitu kena case you ngapalang wood yakini ki ha chnang hapo ka constituency MDC gi nga em gi wana yang yam siang la man meeting hapo chut buku man meeting hapo chut buku hall ong mam gani ka case to man sensitive tani lai chau DC yo ong pen solve ka pan map ni ti bru peng khoj ka chna no to surok to chna tiao yo no chai tu thao ka mo jo noi kete jia lai DC ta ka was nyau si ong pi ong yo DC kerpa yo pan map ni ki handre ha ka minute next ka meeting mo manu ki marsin manu de kularo yo tho thao chuwi imod ini wato em ngajing cebu wa tho thao chuwi ni pha I dao le mjing mut tho thao chuwi that in lai bai ka tu ka no that I thao nang tho is chuwi handre jing jia go nyau si jia stu nang he ga yao pun ar gini uneta ne liang war le ne he ka tu jing auri I thao de yo gi de mut I thao yong ki le da plan lupa gi de le expression terus le pen gi bru neta ne liang neta le he pun neta ne ni le myo neta le myo neta kam ong MLA tu singi hapo debate tai utok so home minister do UDP tai kwau pun de betil cha de ti dau mi de neta le myo to pene gi ba tin rem election te dau yu jinjar I ba I nang chong churang yang juai ujenjar hap is my tung wro hi yang constituency im pliang ja ni yao kani jing jiao kanai pi te dau ham cha be wong mem biang ji ko ne ba wat to Kibru yang municipal le punar ngotok ki popet yang government MD hapo district council CM yang district council to yang MPP pa terminate ki hendai miu terminate agreement le man mutually sign go mutually terminated ite man go ite daw pa adam ngi skiat yo ong de kut ite thao yo tho no chui yo blai bet ite tho thao no chui de bo than gi do special person ni ha municipal yo coordinate ite ka boro jat te daw jia jing jia I was nyau si trong jwang I te daw kwa ban che
ni ne phak ning ja kuman misleading uyo ha ga jing man ha ga ni jing iklam election ni ha ga ni sngi gi por dep de yoi wajing po ka chnong jwa ni dep kat ni gi por haw sut chi gi yong gi sem hawala ya sut ji gi sem uyo pha nai kat ni wa to ga ni unemployment ko em po ka chnong ka tha ko ka te tok issue ko khia ba issue nai ko to wa emi một đằng nào xem lại ngã gạo bruhi và hệ và san và khai này và yo cái dùng nát cái pun cái dùng xem cái pun này cái thao cái trong cái thao lại kia go thì mình bây để bắt start mình tiếp hiện rồi kia khăn anh rồi có nhau si chỗ chỗ và yo cái này cái policy kerja kam yang ini government wa agi chalan apa kani ga wan moyong juk agi cái này apa DMR office apa menthong ngai kiwan wan chalan yang moyong nei tu tip yu pha 75% ni state government 25% ya ka district council kata man ngajeng isi calculation yang ngejen tia andre hang ni sarkar du nei ba wa ka ang pamai ga spa ni chnai ga yaw chalan oro ya da chalan ni lapo state headquarter dai mi na ga jing kulmar moyong yang jen tia nama moyong yang chalang nama moyong yang stan nama tip di hado kut hado staff hab lagi ni case the code of intervene ni yau jogi o direct the code wait dia iwa o common direct code digi diga ya DCA o ya ka DMR yo reconcile gi ya ka ta share kalau tok ka council yang dia ko tidak dia di dia gom joja tidak ini kijing alpi kijing man iwa wan ini maupun bed ini da alpi tani tangas MCH hospital miu pun dia punya sense handrai ke kular to ya sudah ya pun specialty hospital kita sebenarnya ini jinjia alpi jinjia kat ni tang kita sebenarnya hospital sense ini alpi waktu terniau cek update pi tes hab le bi urah hab la bi cumutlan ya bi tes mo di tiar ke bacin memang pai ini jinjia kita ya konginat yang ke konsensi la konginat yang ke gari kemeluk jentia hila urah bi affect gari sensitive tidak sebab apa MD ke senang ini tidak de hier ke yang hat dengan sebab apa tulap di council MD boy di bukan dia supaya sasar tulap sarkar ni nang sarkulit yang hat tidak yuba bukan bai konginat yang pi ju percam ye je kejar lejam handrai ngala par pun sola men paisa yang hat kadok sat le mbu di haki economy the whole economy yang state yang gari jelangi man ga ensemble man ga ensemble man ga pi apply ba ku ha gani ga jing ni handrai hanga wana kau kon di imini wala ka wala ha wala sanini da mesti mesngap ya how you ngam to wan hini yo le business ni ngam na business man ni handrai ngam next time to imlang salang to ka kam ram yo ngam da perchet dengan ni ye ni ni di mesti chap ya wa ko chikri hangam wangi pi to ite kam ram yo ngam uble ar te kini ka masaten ngam pun kida pada le you le o MLA ni de masaten ni por yo covid ni te daw de covid ni te daw de bio ko ngam job yo ngau chi man ja kerja la dong ha to tha ban we heket pun dong ti yo nyam kan ni pun ti ni de apa covid nga empata ni bet ba jing sami you have not ti begini jing sami pi get eco ko lan ni ko ba ye pun nai man andre kan ni pengkit bet sigi urim da bor urim de bor urim de ampun kira nga ni ba nga vision ni ba chnong yang ni to chnong ai konsensi em to yo proper education ngado primary level ngado graduation level yo ji kai biang yo class biang kete em vision yo ko water system go ba apa chnong twai konsensi twai bro yo biang go dem kam du thi di gom ngeleng yo em go water system go ba em vision ko ra di healthcare system untuk em kam tak na kujut hab lai sulami to biang mi chin ki test ko apa ni district ni kita ko vision nya nga to em waste and drainage system ko ba apa ni chnong ka thawi to em employment opportunities ki na ko thola to ki kon na i kre sarkar em yo ila ni ki apply yo thabi kita to em gi ya wi hat yu miet ba ro lo yo la ya lai hat hagi ya wi hat yu miet ba cha market to em gi sport facilities yu miet ba
tau em gitau yang promote tourism pokok senang gitau ni tau em gitau ni yo kabon pungku yang music ni culture ni kini tak vision yang ini senang gitau yang ni jadi lat ni ni keti ngam ong pi te ka mo pun te asna kamera ni ngam handrai ngal ong pi ni lat ni ngam tau ni election ni keti ngam ni keti to man jing senang yo pun ni vision ni tak senang gitau ni lat ni ngam ni keti ngal lat apply kan ra Saar kau senem dang yiu cekri pi dang yiu im ko pendep ini vision jingang note di terang di kon gina dang i je kalau wai kon gina dang i ba ini mandi berkat ye lade ro ini ga berkat ya ga berkat dengan am kon nya ga udang khat ni ka so senem udang he ini terang yang i maya ni ga man ko patai ye ni em ga mu yo ye kalau wai ko ba ko miet yo yo ye ga me jam yo ye ki ye khat yo yo wai ko ba miet ini premier yut ini kaman man galaway da man sanchar kejar kami kuman self interest open live bagi pro business own interest yo yo gi definitely gi mai ba play na ha te da kani ganti wan pana kerja ni ko inga ni galat ni ganti au kon no ga ga PP untuk man kon no man sekian ni yo long ni party already yo kon go pelang yo election cepat di state yo kan ini cuma sesuai kawan man election teman poin ni pesa jadi election ni keti tidak ni betul jenjari ini keti jenjari orang itu wah untuk kena umji tung kita employment untuk wm kata ka umni benda kita ada rustar sistem kan sistem dalam soal dalam kes kata ka rustar benda kan ni handai iki post bila direct appointment ko recommend yang minister ni tu thungi post ko health department ko to post ni matang MC hospital na kachukali kinabi der thungi uwi the constituency juai kene ko to the constituency yang kawan nartia constituency kami kembali legal jangan mau diterang yo jakri ni constituency juai nganga jo to jangan mau jangan terang yang MLA yang constituency yang kawan nartia untuk jangan mau terang ini, iba ini memang yo itu betul yo itu apa? Legal, nanti mesin untuk ini ucap berguna dengan konstitusi kami. Jangan yo ada pun dikunci ini, buat mereka wah buat jangan pada ini. Buat orang ini parti untuk me, jangan nak bangli kata untuk senang ini nak untuk pada kerja ada improve. Hadui semen kau mai kau beruji. Untuk orang yang ada orang parti ile orang yang ada mengajar. Nama nama disi bila kongres macam apa kongresnya di RLU bencana skor itu mewal hai betul ya. Dengai. Kawan-kawan nak cuma pun. Ika belami jangan nodo jangan terlalu. Ika man wani jangan lagi masih mahal ini penting. Kawan-kawan yang mani itu parti mana ideologi ni. Antara itu dia orang ayo kita ideologi yang parti itu ini siapa? Ngawatin yang mana dari NPP MP kartu ke BJP di plan kau lihat itu uniform civil code ko one nation one religion one culture cikgu macam ni watin ya ko poin NPP yang NPP heta yang Mr. Speaker sir I support uniform civil code tidak aku cuma ini nak mana pocket saya BJP punar ini malam dinabu sudah style orang confess itu ini macam saya tinggi setai antara dua tiga force punya guna bawa asam kita kau ni kalau MP TMC yang Aliman Road we fight betai punya oleh bor ini kenai pi memang ini memang we fight pak ini untuk parti tu support untuk PDI kita mani pipeline yang kan orang BJP cari sini they down perkat bang bodoh haka ambo kan macam perkat cik dengan orang kamu dia berkat minta kalau yang geri kemeluk yang ini minta kalau yang khankan yang ini minta kalau yang macam apa ini ganti berkat kan poin kayak apa yang jika nak orang mengirim hewan yang memang buat ya saya yang mulai tu borok jadi jika nabi langsung kena debate keman konstruktif next kali kita berdebat dengan ini lah juga saya mau buat man you entertaining orang mulai tu orang dan kita mulai kadang-kadang mengikut baju baju saja.
Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ya ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khatar hajating kashi snap shaki kinthai haman laki longying kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo terek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.